Et kuzarge mazon ba et mamweza wase verbe pret et kuzarge mazon ba et mamweza wase verbe pret mamweza wase verbe pret sketen des nagon fenket al dam si zwanja verbet sketen des nagon fenket al dam si zwanja verbet et al dam si zwanja pa de zenle redin pep kanon et al dam si zwanja pa de zenle redin pep Dígh háte is me se kit agus fáilte ríist go cén go ceilteach an sa CCTV i Game of Massachusetts agus leanad mid ará leis an scéal Harry Potter agus an orchloch agus Harry Potter a main ar athronid agus fánig í nóméid cach mé knappa seo agus níos táéis se gornel agus níos cá rammuid. Ok, bhí muid híos an seo. An étá tú a rá ar sa Harry de Hrag gur bíonn bhó a Harry a bhfuil tú ceart go leor fi Hermione a tacht ina rith thucu a níos an cosán agus Hagrid ar siachar ina dia. Níl cáil orm ar sa Harry agus ganas aige I gceart cad é a bhí sé a rá. Tá an tain bhenacht mar a Hagrid tá sé sa bléaság sin siar. Cacha mé thu a ágáis ar sa firenz os ísio nuair a d'imí Hagrid leis an bhreathnú ar an aonmhanach. Tá rud sláán tá tú sláán inis. Chlán I Harry de Rim. Ámórt a Harry Potter ar sa friends banú an chial chuntrálta as na plánéid ar uiribh Hannah fiú ag cinteár. Tá sogam gur uair acu sin I seo. Diontaí sé thart agus d'imí leis ar sodar arás I nónacha na firéise agus fágadh Harry ar crith ina dhia. Agus Samranis. Nish, he's the chin bevel, Gwyneth Harry, I lice in Cracio, my vol Harry, utin iawn, roedd Hermione chredig, I lawer a flubber tiag atant, a Hagrid in puffian T.O. iddi. Dwi'n their hug meddai Harry a oed prian in gwybod beth roedd o'n I blwydd. Mae'r unicorn wedi marw Hagrid, mae o un y chlanarch draw in fan na. Dim y ble rydw i'n eich gael chi meddai fflam ddwyn in dawl wrth I Hagrid frisio I ffwrdd I achwilio'r unicorn. Byddwch chi'n iawn bellach. Llethrog Harry oddi ar I gefn. Pob dymuniad da Harry Potter meddai fflam ddwyn. Darchlanwyd I planedau yn anghwyr cyn hyd o'n oed gan ddynfarch. Gobeithiaf fod hon yn un ar adegau hynny. Troedd a hanner Carlamy
and all the vinderoid I goidwig gan adal Harry in rindod I gyd. Do you mean, Harry croaked, that was Harry, Harry, are you all right? Hermione was running towards them down the path, Hagrid puffing along behind her. I'm fine, said Harry, hardly knowing what he was saying. The unicorn's dead, Hagrid. It's in that clearing back there. This is where I leave you, said Friends murmured as Hagrid hurried off to examine the unicorn. You're safe now. Harry stood off his back. Good luck, Harry Potter, said Firenze. The planets have been read wrongly before now, even by centaurs. I hope this is one of those times. He turned and cantered back into the depths of the forest, leaving Harry shivering behind him. Bhí Trace Tichim and Hala, Shishoma Kachin, Dorha agus ag fannacht lo hacht arás. Skirt sé mac rud aigen faoi chalísí cuideach nuair thug Harry faoi rúiseacht a bhaint as. Ach I gan cúpla second bhí na súla láta aige agus Harry ag insint dó agus do Hermione cad é tharla san bhuairis. Ní thug le Harry síos ach ag siúil siar san níor os cór na tine. Bhí sé fós ar crit. Tá Snape a géirí na cluiche de Voldemort agus tá Voldemort ag feiceamh san bhuairis agus muine ag capú I ri an ama nach ra an ach go raibh Snape a géirí a haibhras a dhéanamh. Na habair an tanam sin ar sa bhran ag guggur, thó scafaras dá gapa sé go glúnach Voldemort iad. Ní ra Harry gisgat. Hal Firenze mé rud nar thórdó, bhí béin ar bula é caint faoi bheith curstaach ar an rud atá na planéad a thuair. Cacha sé go néir siad go bhfuil Voldemort ag teacht arás, credim béin gur cheart de Firenze ligean de Voldemort mé a bharú, is dócha go bhfuil sin sna réaltaí chomh maith. Roedd Ron wedi syrthio I gysgu yn yr ystafell gyffredin dwych yn aros iddyn nhw ddod yn ôl. Gwaeddod rhywbeth am ffawl cwydych pan isgwdwodd Harry o'n ffyrnig. Ond roedd yn effro fel y gog mewn mater o Eliadau mewn gwrando o'r Harry yn dweud wrth Hermione ac yntau beth oedd wedi digwydd yn y goedwig. Ni achlai Harry estydd I lawr, cerdd ei I fyny ac I lawr o flaen I tan, roedd yn dal I grymni. Mae Snape isir main ar gyfer Voldemort, ac mae Voldemort yn aros yn y goedwig, a thwr adag roedden ni'n meddwl mai dim ond eisiau bod yn gyfoethog oedd Snape. Hwyr gorau ddefnyddio'r enw sybudrodd Ron yn ofnus fel petai'n meddwl fod Voldemort yn gallu I clywed. Doedd Harry ddim yn gwrando. Flamdwyn a chiboedd fi, ond ddyddai o ddim fod wedi gwneud, roedd islwyn yn wachgo. Roedd o'n sôn am imerydd ar hyn mae'r planedau yn dweud sy'n mynd I ddigwydd. Mae'n rhaid I bod yn dangos fod Voldemort yn dod yn ôl. Mae islwyn yn meddwl I dylai Flamdwyn fod wedi gadael Voldemort fel rhaid I. Mae'n debyg fod hynny wedi I ysgrifennu yn yr sêr hefyd.
Ron had fallen asleep in the dark common room, waiting for them to return. He shouted something about Quidditch fouls when Harry roughly shook him awake. In a matter of seconds, though, he was wide-eyed as Harry began to tell him and Hermione what had happened in the forest. Harry couldn't sit down. He paced up and down in front of the fire. He was still shaking. Snape wants the stone for Voldemort, and Voldemort's waiting in the forest, and all this time we thought Snape just wanted to get rich. Stop saying the names, said Ron in a terrified whisper, as if he thought Voldemort could hear them. Harry wasn't listening. Firenze saved me, but he shouldn't have done so. Bane was furious. He was talking about interfering with what the planets say is going to happen. They must show that Voldemort's coming back. Bane thinks Firenze should have let Voldemort kill me. I suppose that's written in the stars as well. Nach neraha as an anam shin ara, Sir Ron Trina Ikla. Nil agamanish ach fanacht gnudge Snape and hloch. Sir Harry agus an haint attacked in a roarter leis. And shin be Voldemort in an tacht agus me a waro glanamach. Well, it's doch go me bain sasta. Be cumas ganarha Hermione ach be fuckle mishni eke de Harry. A Harry dare she'd gur Dumbledore and tain dinna riamh ra agla wacan te ud ella riva. Fad a bhíonn Dumbledore hart ní bhánam macan te ud ella chlit. Agus cibir be cá vis dúin go bhfuil an cart ag na Kentar. Is gal le bheith ag insint fortún dar lumsa agus déir an tullab McGonagall lum gur branse an neamhchrin den dríocht é sin. Bhí sperhan le an sula ra siad ré caint. Bhain siad an labhamach agus iad trom tuirseach agus piachan ina scornach. Ach ní ra deir go fáil le hintis na híche. Nuair a thrang Harry anuas na Berlíní, cad a fuair sé fillte go deasaiste fuhu ach an clocha dorcha. Bhí nota granmathe de agla na hagla. Ne di roi'r gorau I ddweud in enw hisiodd Ron. Felly y cyfan sydd rhaid imi aros amdano hwn iddi y Snape ddwn imain ac aeth Harry imlaen in wycht. Yna bydd Voldemort in meddrw dod yn ôl imchlaedi. Wel mae'n debyg y bydd islwn in hapus beth bynnag. Roedd golwg wedi dychryn Hermione, ond roedd ganddi o gusser. Harry, mae pawb yn dweud mae Dumbledore idir unig un mae wddos ti pwy ered wedi I ofni. Gyda Dumbledore a gwmpas. Wneith wddos ti pwy mod y gyfwrthi. Beth bynnag, pwy sydd y dweud fod y dyn ferch yn iawn. Mae'n swnio fel dweud ffortiwn y mi ac mae'r athro McGonagall yn dweud fod hynny'n fach amwys iawn o swn gyfarydd. Roedd yr awr wedi golio cyn iddyn nhw roi'r gorau y siarad. Aethant i'w gelwyn wedi ymlaeth a'i gyddfaen brifo, ond doedd chwifeddolau'r noson ddim ben. Pan ddynodd Harry I gynfasau yn ôl, gwelodd I glogan an weledigwrdd wedi I blygan daclws oddi tunnant. Amo roedd nodyn. Rhag ofn.
Will you stop saying the name? Ron hissed. So all I've got to wait for now is Snape to steal the stone," said Harry. Harry went on feverishly. "Then Voldemort will be able to come and finish me off. Well, I suppose Bane will be happy." Hermione looked very frightened, but she had a word of comfort. "Harry, everyone says Dumbledore is the only one you-know-who was ever afraid of. With Dumbledore around, you-know-who won't touch you. Anyway, who says the centaurs are right? It sounds like fortune-telling to me, and Professor McGonagall says that's a very imprecise branch of magic." The sky turned light before they stopped talking. They went to bed exhausted, their throats sore, but the night's surprises weren't over. When Harry pulled back the sheets, he found his invisibility cloak folded neatly underneath them. There was a note pinned to it, just in case. Cavalo Shejeg. Trid and Gola Shis. Sna blinta bhí le teacht, bíonú le Harry agus cuimhnú siar considéir leis na scrútha a chur de agus gar hiúil aige I rian ama le Voldemort a gréibú isteach an doras fuige. Mar sin hain, déala na leichanta hart agus ní ra ábharas bith achara fofi bil bachach I gcónaí tíhir den doras glásáilte. Bhí beirfinn tasa an go háirithe somar ranga mór mar a míoch na papaí scríofa siúl. Tú go cleití nua dóibh le haghaidh na scrúdathe. Cleití ra gasróg rith hetaracha orthú. Bhí scrúdathe practicúla acu chomá. Gleach an talamh flitwick isteach ina thomar orthú ina nína agus ina nína féchant ag ggurfadais anán ag cnágrince trasna ar dheasc. Chuine an talamh McGonagall súl orthú agus iad ag athrú luchóige ina sníoshuasca. Bhí pointí le gnóchu de réir mar ba glóte an sníoshuasca ach chalfa pointí dá méach góirí air. Thrú Snape nervvis orthú agus a anal ar thúl I bhúineal an bhúineal acu agus iad a gcéirí chuimhneach conas deoch an dearmad a dhéanamh. Dúr trap dhór. Mewn blynyddoedd I ddod, byddwn dir gulch mawr a Harry siwt I chlwyddoedd I fynd drwy ar holiadau ac yntain hanner disgwyl I Voldemort frwdro drwy'r drws unrhyw funud. O'n chlythrodd I dyddau hebio a doedd ddim amheraeth nad oedd fluffan yn dal yn fyw ac yn iaith ti cefn i'r drws cloedig. Roedd y tywydd yn chwilboedd yn arbennig yn yr ystafell ddosbarth endar chle cynhelid ar holiadau ysgrifennig roddwyd chwistynau newydd arbennig I balb ar gyfer ar holiadau. Rhai o dan sŵn gwrth dwchlo. Caint ar holiadau I marferol yn Augustol. Galwodd ar athro Flitwick nhw yw ddosbarth fesul I weld y fedryn nhw wneud a adal pyn ddawnsio tap ar drws I ddesg.
Gwyliodd Atho McGonagall yn hwn troi Llywgoden yn fflwch snissen. Enchwyd marciau am brwd ferchwch y boes o'n cochyd rhai os oedd ganddo whiskers. Gwneud Snape nhw gyd yn nervous drwy hyfran o'r cwmpas tra oedden nhw cysio cofio sut wneud drac anghofusrwydd. Chapter 16. Through the Trapdoor. In years to come, Harry would never quite remember how he'd managed to get through his exams when he half expected Voldemort to come bursting through the door at any moment. Yet, the days crept by, and there could be no doubt that Fluffy was still alive and well behind the locked door. It was sweltering hot, especially in the large classroom where they did their written papers. They had been given special new quills for the exam, which had been bewitched with an anti-cheating spell. They had practical exams as well. Professor Flitwick called them one by one into his class to see if they could make a pineapple tap dance across a desk. Professor McGonagall watched them turn a mouse into a snuff box. Points were given for how pretty the snuff box was, but taken away if it had whiskers. Snape made them all nervous, breathing down their necks, while they tried to remember how to make a forgetfulness potion. Rinne Harry yichol nav him ayenav de na haringaha gera a glar a Aiden a bhí cur riamh ó thug sé chuirt an Wirish. Híl Neville gur drochroig de nervis scrúdathe a bhfuil Harry, mar ní raibh sé ag colú ach is álaí a bhíodh a cheann tromlú ag fiú ar Harry a dhúiseacht. Ach ba bheasa na riamh éanis ó bhí cochlach an agus fuil ag siúlú leis. Gnéad Harry I orau dan am gúlchiadai, drecho den an úbadai their poinai in a dalkin vian I boin dio ers I daith goidwig. Gan na fedrai Harry Guski cred I never the vod in poini in chluch ar holidai on the gwir on oid vod Harry and Kyle I befro gan I hen hinlef a hunin wife nag arid urban hin o herwyd in our roidd in the fourth mewn cwcwch in differ gwaed. Harry did the best he could, trying to ignore the stabbing pains in his forehead, which had been bothering him ever since his trip to the forest. Neville thought Harry had a bad case of exam nerves because Harry couldn't sleep, but the truth was Harry was kept being woken by his old nightmare, except it was now worse than ever because there was a hooded figure dripping blood in it. O nach waka sheets in the nika a hanach Harry Samirish, no beder harla gan colum lusknach bit a vet a naden, nira cummer ran na Hermione garushiat ho borcha fuin gloch agus a vi Harry. Ddachlai o herwydd nad oedden nhw wedi gweld hyn roedd Harry wedi weld in y goedwig, neu oherwydd nad oedd ganddyn nhw grethau yn llosgi eu talcannau, ond doedd Ron a Hermione ddim fel patian nhw poeni cymaint yn clich o maen a Harry.
Maybe it was because they hadn't seen what Harry had seen in the forest, or because they didn't have scars burning on their foreheads. But Ron and Hermione didn't seem as worried about the stone as Harry. Agus a harja, nil ein am faki agwan, agus kachame and dulas go réiti amach, agus béime an I gan kaikisha lacuna de. So Martian, slanish, slan gafol a harja, agus kachame. And Richa, Iana, agus nish, slán gafol. Et kuzarge mazon ba et mamweza wase verbe pet et kuzarge mazon ba et mamweza wase verbe pet mamweza wase verbe pet ketendes nagon penket al dam zizvanya verbet ketendes nagon penket al dam zizvanya verbet et al dam zizvanya pa de zen le redin pep hanon et al dam zizvanya pa de zen le redin pep pa de zen le redin pep redin onan na verga nach humultan an remwel redin onan na verga nach humultan an remwel redin